Okay, actually utie ni ngog ini malatin u Gwenoruk. Abino ka tieko topic mala wo dong ma mira ka tieki. Ka obine ma duong atieki welo ma mira kel gini line kan. Ka logo bodu lok mo pira tek. Atieki dana marama de ngwen ma ko ne bino ka joining one. Kong no go bodu we mo na nok ma tieki de di team kan. Actually music. Oh man, King James still line. More can I put on here? Like, let me see how many people there are. 5. Look at Ochira, Abigail. Kolo malo tek kolo ya luo tumko. Entertainment kong boru mana nok. Kini mau tia kui akakora dana kabine line. Kong ayom iu ge we mo kana mana nok kan. Koe luo nya rok jone tieko koya. Tieko kode luo nya rok. Tieko kode luo nya rok. Topic matin tieko Lamacu la wo pore wa tieko topic niko. So wachira ka lo kana tin. And ngaramo kana ma tieko gina. Ngi experience yo ngej mo kana ma na nok. Wa logo wa tieko ka wachira mo kana ma nyen. Tin wachira ka lo kom gari e ken matie Lamacu nyo Lamacu kian la wo kit madana ngaramo ne obe lok muno dana dana me age so Sudan dong wati ki ngaramo ma ko ne bino ka lok piwa amen ka lok borwa de northern Uganda at akalan ko ne line ka ino bino atie ke nyeng dana maramo angwen ma ko ne bino ka joining one ko nga yen gen iwu. Okay, welo nyo ngaramo ne makone bina lok borwa line kantie James Modesto Michael anywa nge meromo borwa ka de Mary pa olum I guess or Mary pa lum lowum ka Akera Julius ki Canada bina ka joining one. And then lastly what ye la we ma tek di ma agi northern Uganda Lucky David Wilson ko ne bina ka lo boro hana nanok ento muno pe gengo boru mo kana kai tege gimo mo no ngeta mo ne ramo kelo bina ke live ka lo ga bo dana ko ni aramo kelo ini line. Kunutson hange ko ka unity line pa nena dana para rio let me see nga maramong nena na tie kanya anyway maybe I'm cool but it's all good. Okay. Lotin actually. And then I wouldn't nama tu pen knock. Pe duang ket ento. Udi chuni mana knock. Akelo boru join weng. Ento ma pula kelo gen ko ana yaba boru di bo. Pia ana gua gude ko. Ana gua gude ko. Wela cho bot wu nying dana mabina wela wara matin wela wara
Modesto ka tie line chwala message wa ni tie we ka ngeo so aramo kelo in line and then ka Michael anywa ka bene bino ko in line nyudina wa ka kel in mere pa laom ka ko ni bino wajda wa ka kel in line and then Akera Julius ke Canada ka ko ni bino nyudina wa ka anen ni ya kel in line so Rekong adwa kay gini manok ping. Okay, actually utie gini nengo. Lawo wabino kaloko lo mo wana nok ngara mo bino line ana joining. Abede kaloko gama wana nok lakin phone call lo kito balaw. Owe ka pati ko gin mo ngati alo kani. Ento ata mo ne mira dugi kien na penya permission ge bot admin. Actually real talk admin. Ge wani I'm allowed to come live. So we got tina bino. Katiro kit ngej no matie kede la wo top mo bede kom Lamacu nyo Lomacu. Ngara mo ne mi South Sudan a loko maduong. So I think because what you actually South Sudan and what you actually northern Uganda. Dong wange mera ni chik actually rom enter there's a bit of difference in Ngerame northern Uganda against South Sudan. Pian ngaramona loko gaho maduong la wo kom ngoma tia time lo mi Lamacu la poro manien gi Lamacu gi nyolo Lamacu din ti dongo nga tamo ne mira pa no ye ma pian ni ngar kana loko ga maduong ho ma no mira lo gene ti dong gi mo no ti ma pira tek ma mira wange ngere mi achule ma agi gina in northern Uganda ti dong ange ho kono lagi David tie line kan wala kono en pe ya kono lagi David tie and then aramo kelo en line we ko ti bo ramo no hong kin ma log me Lamacu en pien anong information na mo ngaramo chala bora chim kan in northern Uganda log bora South Sudan walungo ne Lamacu nyolo Lamacu but bo joni in northern Uganda ke luongo ni I think jinga do ke luongo tek lo kola nyo lo kwa kono lo kwa kidene si dong eno ngaramo mono waje bon le David zingo chwal message bo nyira o yot we ko bin button mane me aringe be aramo ne ko kono do ka ne yo kanya technology mi nya ba o manok but yeah ka en romo ne we ko chwal request for malo munu ne chala be do wela kiel na mira wakele line after that dong wakelo jomo kenani the reason pa mira loko ma duong kom lok ma Lamacu because la wo ngaramo loko ma duong ye dan area dek muno jomo age South Sudan and man age kuno si dong there's no point me repeating it again but tie gamo kan ma mira loko ne kin ma wakio kine ma po wakio lagi David kabino nyo group mo kana ma ge no ge yube me bino ka joining live video any ko ne marama dok yen ye ka loko me Lamacu ne amira loko ngaramo do penya kuja kono challenge question wa ni ngo ni experience ni dating anyira actually muno mera koni do to koni una nyira o tem kija pede o kira wa ni ulu nyira to be la bal wi anyira koni ni chona gelo chona inga pe tie single no era ma chona o kitna wi mera yan no ngi mu ti de dua piane dua ke kira ye le mo ngola ni mi kila ga tero mu la dua so chona borwa ana waja ni muno be de dua atin la cho no de latin la cho ma puede to kwanya dao no tie doa yenyo nya panga ma kwere gang tu ge mara ma gloren so muno jomo be tie donc experience me chona nyira chole joni wona chole ngedo mun mo kene cho wara ka tie ke nyu ngeo but experience papat anyira chole weng tie stubborn gini kila mon la wani stubborn de la ba chole lo yela madong chako kin mayang brothers para madong gini be akora ne nyoka loko ne inongo ni kai inongo nyana choli mo chako inena nyaka mai imira
mostly iya lobo jwene yo kulo muno kama chona chaka ya nyo boro ya Sudan kuja chupa choli tie ma choli no ngire ka wel en muno bene kamo kana me rama no nyaka ge kunu so loka petu me yoba ukira lo gang invitation tie ma nyaka time inviting in ukira ukilo ko gang no but kenyo bene ayela ne dit yen angeo kono lotina choli kono ke ni maka ke winya ne itia miro la menge yide no chan ka ke no ka chel ge la menge juni twenya o to the maximum so muno gima tie inongo ni dano chita ka chuna in ge chira mira nyaka mo inongo ni mira nyaka ni ulo kede kin mi nongo yo gang tuge ini ge lo wadu nyawo ma geno gene ukiro ken chone chirin keni ko kichirin keni ilogo gima ko anyira chwile lo yela to kere iri lo tere ni otedo ot man mola inge boro ku ya ot lo yo ondum lo tere ni otedo iro nyamo wango kabisa lo welcome lo timo welcome wune otedo manong okero yen moga ma otwa mabe ko iro ne kejo wing so kera un kuna ira nongo pian ka we making arrangement kanya no em or we ira wada amiro confirming unu tia winya be ngar mo chwal message ni ai winyo we ka kono volume tie ping amera volume ko malo kan manok utia winya wala pe winyo okay well atia wajana ni chuna ya choli mere unonge yo kulo nyo yo chuk kame chira no nyaka chira hawel hawo bena chira hawel kuja ento ge chira ge window shopping mono wane window shopping chira kaneno ngama be nyo ngama ni muno kim ana ngeo kede achule mo kene ma dongo ki bora ge ngeo kin me muno kin ma ana experience kede so kede bora yang di kem an pina dongo kemba yeah abino karamo ntie South Sudan South Sudan yeah one mera waring o Uganda ana woro ge tiana ge South Sudan kuja wa Uganda obino wanene doctor mu for some time so yeah chuna on my own experience anyiro nywara mate ingyo era mo bere ya kem o wene wang madongo says bara bere pe en mone wang dini gite dongo ge bora en after ge dong der en in group mone mo dongo mira be ya no ana dong kana so atie yune keto ga kin kamaliet inongo ne ge oran ka chuna ka luanga nyira achira piana ngeo ko mongo lo mira assignment chire luang nyane obin angeo ko chi kelo wrong information jone gi chaka to chare ngan ni ta wor ke ge pe bena au ge choka kom ge pian na kelo wrong information chi dong ne na ma chi la wane kara raj danga fi ba guok an tin dong ma mira bela tin la cho atemo gi no yeah achira ji loko ran ne achira luanga nyaka ma chi luanga nyaka ne awe ngengo in lagi mirin kamane kuno nyaka ne oge chama nyaka ne oka chaka penyo we ya en gine kara we en angene chwana ne dong loge tek monyo ko ori luanga nyaka dong loge tek mira mi de bed gi wara ma tek kara gine we ngene ma nyur ne anara mo timo gine me ka kena kara mo en dong ngeo ye gawen tegi karne pe la dit pe waji ne inong kar pe ora ma chaga chona so anong ni giri kara ne ora mo boda ko mi penya nyira then atemo kama kena gimana ngo chwere kunya nyaka ne mone kuya walai in my experience nyaka ne wietio ko achiro ka penya ne jal chako chilo yet mo kene kong in kone mira ngoy ra kono ngan luge yet inga nyir mo kene doketie yet muno bene kara yet no tie kara ge chwin muno mena achelo go fu tap awan okay ngieni ni mo kene ta duogo